hikka ɗo ko ɓe invitali woni fi Panafon ka ɓe embutuno kono wonno falaka yaade ko weli fi kon Panafon ɓe invitari lan okay mi andi non ko adi ɓe invitaran kono mi wolta ɗo ko honno gaɗiyata wowla ɗo sa jommum fala o andi sa ɗa mari be'um mayɗa mari baalu mayɗa mari guerte kum komo falanaɗa o hirtata yeɗamo tewu mum Panafon je voulais mi le falano yawde mi joie mi weltina jama on ɓe invitari lan si ɓe invitar lan mi yata wawno sodde biyango mimo mi yaha mi jooɗo mi ayna ha ɓe ina patemolo kono nder ga seke mi surprise a yimɓeɓe mais c'est pas la peine ɓe invitali on taw ɗo yoka koyen mom mo yey kanela la kam fusi biniri ɗon o ñotadi non c'est clair donc non woniri eyyi koɗɗo tuma wayri ɗon yaltude ya fi concert mi heɓari Europe yeyi neɓari ɗo mi yaw Abidjan ok mi waɗno toon spectacle min e Boma e Ceerno Mamadou ok c'était super Côte d'Ivoire woyi ɗum sifa ɗum wattata Côte d'Ivoire oui mi faami on nangono ɗon non wona men nangono tawno jama on mi andi sa yehi enen ko tampini en enen so yehi spectacle ko siɓɓe men ɓe natata mais sa yehi spectacle tawi hono yimɓe leydi ndin no ɓuri siɓɓe meɗen ɓen a tawa ɓe faala yiide oui hara no foti oui donc onon événement mo sakkitiɗo yaade on Côte d'Ivoire ko noon woni awa donc c'est bien hari noon o yeyno Europe une fois fi jogol ton Europe Amérique kon mi yaari o taw ko nokku ngoto nokkel ɗiɗi on to sin kadi noon mi yaha ɗe balle ko sin Makka min non duwa yaade Makka noon min be mi yaha Makka non ko honde tuma non ko honde tuma Makka ɗo ɓayra hande o falaka selde micro non si mi yehi Makka mi arti to ngare on yimatade ça c'est clair non ngare stop ñande mi Makka mi arti o ara min nayi on merci et puis mi waɗa jubilé an on si mi yaha Makka gaɗay de mana surprise min a surprise tout le télé tout le radio ara jento ɗon goɗɗum allahumma salli ala muhammadin salli yarno haɗo Tengare ɗon c'est close gonga portoɓe aray goodbye aray ɗon e wayno ndi goɗɗum kay kono ɗum neɓata so fatigué yo Allah on woni goɗɗo heɓari e gimmol ala wi so ɗaɓɓete e gimmol ngol kon fof min heeɓi goreɓe amen ɓen hande goreɓe amen mawɓe rewɓen ɓe yetata gamola ɗon ɓe wotta ɗum aduna kamɓe ɗum ɗon on ɓe heccirino ɓe ça fait ko taniraɓe amen ɓe woni yaade ko ɗum waɗi ñande goo mi haalani petiyero min yero minenena en pay koygo o ye mini ko fembotoɗen haala ɓakka puuri ɗi woni en falaka hollude yimɓe o jelli awjiɗide hoore makko c'est ça d'accord kono woniri tonton Patimol ko neɓatara en clôture émission on mais avant que en clôture de émission no gasara no woodi ko wona noon famɓe mum même wonɓe suivre ka page to si tawi no woodi ko wola noon ɓe are ɗon wawi wolangol ko ma Guinée avant tout la ilaha illallah o page wiyetteɗo ma Guinée avant tout miɗo toro o yo ndarumo taw honɗum mi woni wolirande on woodi journaliste ɓe ɗaɓɓayɓe men min yiidata woodi kono journaliste ɓe neyiɓe ɓe bonata fimoɓe aduna haray meɗen toro ndargol ma Guinée avant tout haray si feƴƴi ɗon meɗen habbi on le 1er janvier onon fof e yiɓɓe mon e siɓɓe mon e jaatijiɓe moɗon so on hewti toon noon on ninsata par ce que mi wolani on goreɓe an no woodi yimayɓe kotiraɓe an no woodi yimayɓe e jaajiraɓe an ɓiɓɓe an no woodi yimayɓe miñiraɓe an no woodi yimayɓe ɓen ɗon fof no desidimo kala yaha yoɓala moƴƴere hunkomi woni wadde ko ɗum waɗi sago an ñande komi waɗan goɗɗo goɗɗum wallahi mi tawi komi woni waɗande jama on ko min no fanɗanelam par ce que miɗo renti e komo kala heɓɓitoto mbi ɗum ɗo noon mi waɗ papa an jaɓi salimi waɗay papa an jaɓi salimi waɗay kono miɗo daarude inchallahu wata dow on am wata on foto wata on ronko fi ndargol men ka médiaji ɗo inchallahu ɗo 1er janvier en fottay Mariador Place onon fof e yiɓɓe mum ɓen min kadi e gundoji jani inchallah ala way waɗande a capillation no clôturer on ɗum morceau wolu an kadi morceau
Deya monene den do no weli sana ko yagangal no be wana sana yagangal ma ko no no nami yimono dum ko Mariama Keso on andi deya monene den do no weli den do ayo man fi jay ko Mariama Keso de yimuno ne andi tonto Fatima ko ono ngi tanti Mariam Keso donc mene men fama parce que sonji moni fo inde Fatima ko non sanji makko di fo inde Fatima ko non kanko kadi ko dum do woni force awa dara ne non joni songoto wadano ngi ngakapila hare himbe be andi tay vraiment hito Fatima ko ngo oye andi hunde fu ko ha sedan dum ko yata no pitpetno do andi ko haray dati sida mari doole ko seeda sida mari gandal ko seeda sida mari hakkil no yaadira yimbe ben ko seeda sida mari nene ko seeda sida mari baba ko seeda aduna ko seeda yo aduna ko ni nene ko wugi o jakano nyega oyo ko wugi o jakano nyega aduna ko ni nene woyelulu ko ukiwo jakano nyega ko yimbe weldiwo e wayrira dunia ko ni nene ya aduna vela ko toli wono seda ka welduɓe wayno ndirta awelduɓe sowno ndifta ayi aduna ko ni de ɓiɓɓe rewɓe wonamo kala yaadete hande duniya ko ni de ɓiɓɓe worɓe wonamo kala yaadete hande aduna lanna yonene aduna doyde kori ça c'est clair aduna lanna c'est comme ça qu'on clôture cette émission. Merci beaucoup à tonton Pat Moloko et merci à tous de l'avoir suivi. Et comme vous constatez, c'est ici prend fin à cette émission. Je vous prie de vous abonner sur ma page et surtout beaucoup de likes, beaucoup de partages pour ne rien rater. Si Dieu le veut bien, on se reprendra très bientôt avec un nouveau projet. À très bientôt.